Riha TV West Nobhoro nakushemerwa mnonga aha program reba hindujire debate commission kandi age program reba hindujire kwa tegeta umuntu rwo kubanza nakushemerwa mnonga aha program itwa ntayisa abantu abine mbozi yabo bantu bine barebire bantu bine barabiremo kandi abantu bine no bujuruzi ahabwebyo ebakivinjire ingashe batunjire mwene sabite yahwire tukazomurwa mnaba edineshangwa umurinkongo umurinyabuhuko umurakajara district ya Ntungamo twataye umukaya Honorable Steven Tashobya akabaho MP wacyange shinyine kiturumo kumara emyaka 10 kandi akiturugambira ni commissioner electoral commission konka habwe nshonga y'ubwire ahitwa sabite yahwire turahendire mwene sabite yahwire twakomere irizo abantu turatandikira nakushemerwa kandi reka tugende hamwe konka abana tubari ready nabo kurekura abana babo bajyamwa farasi kwasa tubatse cyukubaza muri yomwe nayendera ise ko bajyamwa pana ngushana mama ninga decana mwana mbasa muronde bwana bwanyu ninjira mweza rero twano twanyu ni mwezi kabire ture so nagaro umwana wanje as a friend of mine umucara kananga batumwe n'abana atabana bitu ataneja n'abana be nangwa nanyimana banje nabijukuru nabijukuru banje bazo wanje mbatekera n'umuri hamwe mbagwejera shayi na shayi 5 zikiro ko katakajya mu mureka wa byamaho namusima namutomoto kanwe bagenda that's life matu I see so ntwenda kugaraka hamagara gawa gaharwaju aheri ya family aheri yo wanyu nemirumo tuzahari yonko umuntu kutunga hakire ko kutari bize munonga kushemerwota mwene kibetereje time mwene reja time wanje kanebe taruho reja time kanebe taruho akuba emirimo yitwire mubona yemermo emirimo kweja ngo dukore mores full time ubona bendi mu CTU nkankora na Christmas tukora okay parliament no manyangu no mbamuri yokwe kandi ukuzombantu nozamu Christmas umbere bikuru no ryombantu no ndakaru nozi kanotaho bujenyi hatengere mu electoral commission hatubyize yo mu bururu no buri yokwe uriyo nango muri hariwe mukuze mukubwire kugira ngo tumukuzo mbantu kugira ngo ahabwa security habwaki so ubwire kugira ngo uja kushemerwa ubwino ba butaro konka mwine rivu hatirivu inkutungaho ngade muntu ngenka bibonka bishatu no kwija kure ko nakora ebyeka farming urango nazo kuboneza byafamu entoche myanje atinga no mwani ente and so on ukora ruhanga ibintebiye kanasa urango twa dedicating ubiro wanje bunyine ukusavinga kanasa batoso savinga abantu ababurijo ako abantu abinji especially n'ituro ko mirimo ya parliament ya abantu abinji no batakumanya abanyabuzari abantu abamperere community service kugira ngo ababere cyo mugasho kubacikisa kubataya yera umbiro bwawe konka general ubwiro kugira ngo ukore bwa reja atino babutaro gwinji no preparing kunaninga no gukora no preparing for retirement once in a while of course nabo no gwiro muntu tuzawahero na family yabo mundo mwihanga yabaheri yihanga ukushoma kugira ngo ngora up to date nshoma mnonga na hati ni nshoma ngukuraga amakashoma amateka na n'umuntu ituri n'umurubo kwetenga amateka kurango washuma wa up to date kwe mwine emishango kwe mwine kushoboje byaza petition nabiha washuma so really that is how I spend my time kugatero taro reja time gwirya reja time no kora icyo wakora kikashemeza abantu kikakushemeza nk'umuntu ukariye hora ifu horasharo aro kutagiria
life tukagiria ukagiryota nkagiria kupurani ngamba especially umusekendure za dansi tukatera dansi mazima umusekendure tukafite makobore ninkibare kirwa bukunda munongo bwire bwawo bwe makobore tukatuze na za woro za Jim Reeves oh Lord you know I have nechie kanisa konka mwenu this world is not my home mushayaya bitu kazana worozi tiene chinkumanya kuzana shona tisho kuzana tine cyo kumanya gitota raife ryo mundo ngoza nuko kandi ya worozi okay itari yo kurubatirira nebigere kugira ki yo kusoma kuzana worozi mukazo kumuketora mukesha mukashayaya masum we did that but also one of my weird times secondary was also the music kweshongora okutagurira. I was a very good dancer. Wechichiga chinyakore omundu gokubanza kuzambarira omutawuni ngatwawe okutagurira uzakampara okutagurira. So I like ninkunda ebizino mwene hati batandika ha echeshongore eche no folk song ba traditional song nkicharwanjezi yes aho mbona no ndebe agashita managarimo aho ni kwataramu niye kwataramu mazuma in fact umwe ndekateka ndije mukobwire njano gamba tumbwire bwawe niteka barwanjezi bijampa abantagurire mazuma eje nimbe kuda munonga hata ibyo abana bawumba bimanya nikije shita kugira ngo ukege kitagururo kandi hata abana bawubuta bakumakuta nati ndwana naba ambaga zabo njante rwanjeze natekwa ko baruhu ngwa twe na banda. Of course the tastes have changed, the perceptions have changed, but for me I like traditional things. I like traditional things. I nikunde bitagururo nikunde byeshongoro byeshinyankore byechiga listening to music, of course na church music. Motoka yanyine mu church music, gospel music. Okay. Yes. Wabora umutoni kamzano che wabukunda kuzana nkazanaho mpira nkazanaho mpira ubona ndi umusekende nkazanaho na timu y'ishomero nkazanaho no mu timu y'abato bakana bageta ngo ni headmasters team abana be baro batuba kuzana tukazana n'aba primary so cyo mpira nkaguzanaho. Okay mwena hatu no chagere mpira ni mpaje mpira wa Liverpool njisha shitangu yoto kugera Arsenal abantu bona ka Arsenal keine Arsenal naborwari eri infectious Arsenal norwari chagera nyeti nkagera mpira waza kwajya Liverpool ani mpagera Uganda Cranes mbwe nanga Arsenal nabakunda mpira ukatubagumanya tubagumaguzana. Oh really? Ekikuru cyo bineki orwari kunga akaso obana kayaga obana kasorora ejoravu y'umupira yarjire ku masene kijo mu Uganda n'abantu nebeyita n'abantu bare mwagarye ba ejorukundo yo n'abantu bagiye cyo njango tsya Uganda yonga tubareba numbishaye byaheru abantu ba jire sente baragampa bazabungereza bazangaye kuza kureba umupira. So na yunile na avenues ne mwahanda y'abantu kujachi kumarubire bwabo babatakora utakagira ngo abantu bakora impia n'abantu batinemero abantu binji nabinemero no mwangu wa Bishop witu Kazimba ni supporter wa Arsenal nyekiriza tumureho ntugara kayo mukahumuro program nareba hindukira ha TV West kandi umjenyi witu no muntu aine mbozo nonje munonga ahabwe kubibyare binje byarebire nibinji so ebigambo byene bironje mbone katugumze munamo
so kimwe atarwara omutima nk'icyo banombuza ni kimwe avenues omuntu zo kugira ki ezo kubasa kurelaxingiramu ezo kubasa kutebekanizamu ebiteekateeko byawe kunka abantu batampashoni batamwamani konka abanyayuganda tubakushitwara hare ngara na omuntu aryaha na school fees z'abaana bezi kibuzire konka ekigambo mu kanwa kye asema nangwa na president nawe akagira ngo ebyumfuza abantu bakigamba eby'omupiira bya Arsenal baze gukora emirimo kuko president Ruto namugeza ati turekere Arsenal nayo netukorera nomanya na president Kagame nawe no Arsenal konka omupiira bwene emizano yona nangwa tumupira gonke emizano yona abantu it's one of the avenues abantu bakubasa kuhumurizaho ebiteekateeko byabo mbese ezishahe ziba kureba emipira eshahe ziba kugambiraho emipira bakureba batakushikora bakabena bakora ki konka nomanya ngu abantu mbahika omu ma offices baza computer batandika babetinga abaana baruga omu mashomero batandika babetinga bari aha mipira ekya betting timukucyetegereza konka manya burijo abatezi bazana baturaho nakareba hari abantu bakweta akahimba batera akahimba batahwe sente ekya betting timukucikirizamu konka for entertainment and for leisure niziteekateeka nugumwa mihanda yokutebeekanizamu ebiteekateeko byawe kandi enjoyment ukashemererwa obu waba ori muto ninka profession kye waba oreeba haiguru okagira oti kundi kukura ndashoma eki ninga ndakora nkakubona ngu mbe doctor nkanyeta na doctor mu primary mazima nkanye na doctor atashobia konka kubyakire ebibaro byakureta enziga ebibaro byamberekizo konka bamena ruhanga nawe yandeba rukundo ninkunda yako mukazi abishobia yampeza omukazi wa doctor ngankunda wa doctor konka ebyaremire omu secondary ebibaro byaza omu maraka kandi nakunda kubaroya kuba omuramuzi kandi ekinkozire ruhanga ekyampeerire omugisha nkakikora nkakikiriza so ekyaroya nakyo nkani nkikunda nk'egishaha k'okuba omwana muto omunyeto muto ninka bintu kye byokureeba ebi wakubaasa kutaha amaani omu magara gawe ebyokwefuza ebi otakozire gye ebitakozire gye regrets zoona ezi oyine omu magara gawe no the only ekyabuto nekyabukuru the only regret is in my adult life hatukundi nokugira ngu tata na mawe bakastrugglinga to bring us up batushomesa batine bwekoro batine sente batine bakabagira ngu hankoka mukumburiza bagamba mawe mukumburiza ajwara kubi abo kujwara omwenda gumwe mukumwahure takujwara gye tata enkaita kuzitera ebyapa nangwana n'entebe y'egara kugitera ebyapa mbwenu he sacrificed so much for me ninyiruka ekinkwiruka tata for example tata katarya mu hoteli mazima nube yakuba nkahi akatarya mu katare kugira ngo yaza kumukikomera waine njara eri kwingana ki takubasa ekiyabera yari yamiru yaba ryarugendo ekikopo kya chai na tosi y'omugati that was his meal ubu yantwara amakobore nikuza kuhumuruka nagamba ngu tukazayo bakabanyesenka deboy haza twaje kujya kushaba ngo bantasi omunda tukatakahumurikiye nagenda nawe kunagenzere nawe nchiro kunagenzere nawe basi yatusiga kuko naningamba twaza kurara rukungire nkarara nawe ombasi nkayi nakasati kamwe nawe akayi nakasati nakashweta kuyashire akashweta kayakampereza ngwembe it was very cool akana afuka munonga yakampereza mwe kintu gamba he sacrificed so much for me na mawe sacrificing so much for us mbwe my biggest regret no kugira ngo ahibyabe byatanda kukubonerera ibintu byarebeka no tatayabe na afera mazima ko kanada regret another regret no kugira ngo nkantura nyana ngo
atwandikire ekitabo okuyatandikire yarabire okuyagumirwe okusiya yatangiye kushemererwa wikakufa kwe ekyo tindakikoze that is my biggest is my regret in my life and I hope I will have time also to write my own story kugira ngo for my children and those that will come after us bije bachangeho bito mbuto nditimukamya ngo akaroro gureta mbango toyine byo kuranza inyuma byo kugira uti iki kuna kutunga opportunity nkachikora kwatenda chikozera echo chonka ncho ino mutima nichecho mpo akuba tukakora really tukakora under strict discipline kurugomuka tata harmawe strict discipline so kano tekwa kosobwiro boyine kubukoze saje kurango wake ahitukire hato yes kuruno girango torashomere ubwo bakutwara amakobore ngo kaba umwojo wo mu cyaro mu hatu nojoka ino shaki yaje ngabe nkumtegwe sozi mazuma okawe nozanya okwate shonzi ori kasonya kwa pankani nishaho ngabe ndikuyanya gushenye wito exactly akwa pankije ubwanyuma yes nahagura bwanyuma natunga obusenta nahagura opportunities natunge ko hatsa ngabe nkanya gushenyi ndokomutege wese katinda yes nane mbashare biri hehi yes konka opportunities zinatunge nabwo kushuma akwa nabuje ngutkarga from the higher really from a simple beginning first struggling abazire bito bastrugglinga ekitkubasimira munonga kandi ekitkubijuchira nkamawe kugira ngo tinkwasa kwebwa mawe aho mawe cyumuca murunja ceroho nje ndikugira ngo no yakubatsa your mother is one yes your mother is one you can't have two mothers nje kugira ngo nitewe kora ngo nafa na mawe umyaka y'umukuru aho katuyahari mazum so ngabe ndikubujubi ninga nkabire ndikumuteki wa haraji mazum akuba nizo opportunities zabezero ahatari kushoma konka ko kwereba hori nogira ngo no kukora munonga no kushoma munonga ninga nomugisha ekikwikiza hori nogira ngo niki ekikwikiza hundi echo kubanzanya n'uruhanga ahakuba tskagira nti ninya nabenye namagezi gona inashomire okusinga abantu bona inatangiye P1 okuza makobore kuza makerere kuri zikuru kuza muza university zindi ahonda biri harubutatunga very big problem amino uyargaho tukuruga Kampala kandi Kampala first time mabwe tataka nakora cyanjenyi cya mukumashima twije nyishuru basi yatunaga ishakanye kiro twashanga mu basirikare twarara umufureje twatumwa abantu babiri twarara umufureje aho abasirikare batekateka muturiki muturi abasirikare mwe n'abamini tuyisherekere abamini mutuyisherekere bayenda kutera amasasi kutwagamba batuyehe bashaka tuyabana bishomero when some of those challenges ubu natunga accident no rama nkatunga accident ya mani yes natunga accident mu rwenda 98 imotoka yatumira abe barumbafa ruhanga yanyahamu ntago muzamure opportunities zinaningama mbwe nitekateka byo no bindabizemu emero mweje yinjiremo timukabye ngo nyina bendo murundi munongo ko opportunity kujokera abanyakajara okumpindura commissioner omweje commissioner omwabantu mushaju ejo nitekateka kikuru munonga n'uruhanga nyekiriza tumureho tugaruka kayo mukahumuro program nareba hindukira ha TV West kandi umjenyi witu no muntu aine mbozo nonje munonga ahabwe kubibyare binje byarebire nibinji so ebigambo byene bironje mbone katugumize munamo echa kabiri ninjangu of course n'abazire banje abazire banje discipline bateremo opportunities kutushomesa
shomesa bakasakurifashinga bakayifereza ibintu basa gukora ibintu basa kurya bakajwara kabanaku iki nashonga ya kabiri shonga ya kashatu n'abantu imyanya itwozeremo ninjira katugambe mbya politics na hata mu electoral commission n'abantu abunkozere nabo abantu abanyakajara abamperizo mu gihugu ije nayo no opportunity bamperize tabwanje nawe abanyakajara banteri yakaru bakaja identify ngo muri binji ngaba member wa parliament. Echamuhero ni president Museveni nga president w'ihanga aho kuba some of these responsibilities zimwe zinabenye mu parliament zimwe zikazagabwa ikibina na president okuba chairman w'ubuciko kugira ki ekine cha president Museveni na no kusoma electoral commission kuntayo we yandonzere akajachi akantayo akara abantu binje abantu basakuzayo konka kanya yanto konka chamuhero na kirana agambireho icyama mageneti mwe n'abantu umucyaro w'abantu abinjite bakumanya n'umuntu oruvere passionate n'umuntu urukunda yakunzire kandi akakunda n'umuntu urukunda ntungamo ubuzima n'umuntu urukuyamba akanyamba mu bureni wa parliament akanyamba munonga yatuyamba kabanyantungamo mwenyo ni binji ebimwegireho ni binji ebinkumtoya ndabwo umagaraga jaga politics ebirunje binje mirimo nakozere emingi nakozere habukorwa nawe nangwa na hati mukuzana nawe so tinyenyenka different stakeholders nangwa ni mabo mahuri abamahuri bakanyamba munonga mirimo yanje I had very good relationship n'abamahuri aho tariho ubundi bakutera mwakono mbiyokozere niba abantu bakutera utamburura so omuriyebi byo nizo bakira umwirungi eri yakushemize kucaraganda ubu nashwera omuri byona aha bwenshi yabiri special kucaragandi actually not special kunkari yabiri the best moment how can I describe it kureba ngo hati no manyangu life y'ikisigazi yitwa beturumu umyaka ejo urwa katano mwarara umukasiki ashireba kumwara umukasiki mwacera muzungu reception urwa mukaga mwarara after party wargayo umukasheshi hati watunga life yo kugira ngo hati wabona umuntu yakugira ngo for better for worse okika akufa omukazi murungi okuzaguma nawe okwihizo beriyo okika akufa what more can you bargain for ekino noramuza cyekikorengaho and indeed that was a big turning point in my life. It was a big turning when norakwachimbuza narakakushimanya izo bunashwera kuyihobwe mbweneryo reka kuhitira gandi gona biti washwirwe ndi umukikuri izo be yokarebota Eriangerine mixed feelings so that was the best day in my life. That was the best day in my life. Maybe I can also add the worst day in my life is when no na feel watata una feel watata izo bari umwiruma akuba mbwero nyineka wakubasekaye tino kuba tokuwasa kugira bigere bihabo bikakomunka yitoze kandi kinani ngamba no kugira ngo struggle ingira ya struggling kati mbwene byatarika kunura ate bintu kubyandura yasibura yasibura konka akabiroza nawe akabire ibirungi nawe akabirebaho but would have wanted him to stay longer konka byarahanga yashaziremo uriyo muntu otambwire amahanga uriyo muntu in exposure y'amani nikabintu shebyo kureba amahanga gandi ukareba wanyu Uganda ukahura wayegumba kuno kiba sketch kikakozwe kiti kuno kiba sketch kikakozwe kiti Achoko bazanje ekiriya hero ninge cyo kure Uganda kituru kukiza abandi kamanzi ekiriya hero
ekinayegireyo ekyokubanza actually nekibuuzo ekiwambuuza abantu nibakora kandi nangwa nabuuru ubu utakizi hariho ningamba nawaha yotakajya ngu nkabungereza ninga ngu Amerika ngu n'ensi y'abagaiga n'ensi z'abooru nabo biine abooru konka ekikuru nibakora abantu nibakozesa amaani kwiha omu kasheeshe kusya omu mwezi nohurira nka za China za Japan ndiyo omu mahanga mingi nasya amahanga 7 ago nagiremu namunonga amahanga g'omu East Asia za Europe abantu nibakora hati nka China abantu na Japan hati ekizibu ekibaine nokugira ngu abantu nibeena ngu bakore batahumura so nibakora ekyakabiri bakikora basevinga esente zaabo basevinga aha muhuri gwa bene kinaningamba kugira ngu yahumura abaine fallback position. Eshonga eyakashatu nokunda amahanga gaabo nk'abajungu ninga Americans nabo n'abantu nk'abandi ninga abajungu n'abantu nk'abandi konka ihanga rye omu American ninga shibungereza omuntu n'omungereza ninga abachina abajapani kuba ari mu Japan ari mu Japani omuntu no second layer aha mu Japani ninga shaba mu America so ukunda ensi yabo ikintu kubakundaho konka ensi yeitu buzimazima naningambira abantu mukasheshe tariho kintu ekikukira ensi yeitu egi hati rebaho tokubasa kuza bongereza ukareba ensi nkokutureba ensi egi emigongo emishozi entookye ente norya ebintu ebiri fresh air fresh kuriya nibyitwe omwika pollution abantu nibyitwa pollution abantu nibyitwa all types of diseases konka Ruhanga akatuhereza ensi nungi akatuhereza obutungi konka mbwene ekitukubura muno nokusa amaani ekyakabiri nokukunda ihanga ryeitu ukamanya ngu nobwakuza Bungereza nobwakuza Amerika manya omuntu naza Amerika afa nakorera gavumenti ninga bari omu kitongore ninga Bungereza nakora omu bitongore konka kugira ngu teine ensi zaabo nokora ezokukora ziri aha mogeji oshanga omuntu yafa abura ezokureta omurambo gw'okunuuya konka ensi yeitu nengaiga wakozesa amaani aho ahantu hona okuhingaho notaha ebihimba okuhingaho notaha omwani enjura ziriyo nizigwa emirundi nizegwisa so ninteekateeka ensi yeitu n'ensi nungi yatwerize kutwakugikunda kutwakugireberera obutonde bwensi tukabura kugishiisha tukabura kugikora desert ekasiisikara tariho kitari mu Uganda. Abantu abakwija hamba bakwenda kuruga abajungu bakwija bambasada tubakwenda kutaha nabwo ekyo nikikuru munonga kugira ngu twarebera ensi yeitu twakunda ensi yeitu ebindi bya politics ntibijana birugaho ekyo nikyarwanyisiriza ekyaresire buri myaka 5 abebembezi nibija abandi babagira ki barugaho konka ensi yeitu ensi ya Uganda negumaho nyekiriza tumureho ntugaruka kayo mukahumuro program nareba hindukira ha TV West kandi omugenyi witu n'omuntu aine embozi nungi munonga ahabwe kuba byarebe bingi byarebire nibingi so ebigambo byene birungi mbwene reka tugumize munamo turetera abanya-Uganda tutakunda nsi tutakunda ndimi zitu kibaki ebiro bihwire habire hateze ensi wagamba waza yebitabo abana nabashoma omundimi zabo ezibarakwitegereza aha kwambe bakunda ensi zabo na buri kimwe omu Uganda ebire bihwira abantu bariho barahira n'abakanseraza barahira orujungu rwabo orujungu Uganda ahabwenki takwasa kwekunda tukagira ngu buri region hakiri ekosorereme rwayo rwerkwitegereza and of course you're in part of neocolonialism ningashi kutwategekirwa abajungu kubize bategeka Afrika nitwakatwara mu Uganda twatekateka ngo kintu eky'abajungu nicyo kirungi kandi nicyo kiri kikuru
hata abajungu nyunga kashomera Abongereza hata abajungu ababongereza hata urujungu nabwo nubwo runyankore rwabo ngo kutugamba urunyankore niko bagamba urujungu nurwo rurimi rwabo nurwo runyankore rwabo nico barakumanya nico bakumanya nyunga ni tura Wales ni party ya Abongereza konka Wales abantu aba the Welsh nation the Scottish some of them tubakumanya ki tubakumanya English konka icyo nabamanya tukunda tumango kintu cyo rujungu umwana yazo ishomere rungi neriko gisabana urujungu urwo munasare kandi ishomere rungi tujya muri tako batagamba runyankore batagamba ruganda so ejo mentality yo kurebera ikintu umbajungu nana abaza Kongo nakaye bakakirebera mu Bafaransa numanya ngo ati ebekunuya umbajungu nibyo za Kongo mu Bafaransa numanya ngo icya Faransa bindi nico kirungi twamanya ngo Africa civilization ikatana cyo muri Africa ikatana cyo muri Africa za Egypt za Ethiopia so twine kugira kwirura antekateka yitu abikwati na Africa icyo gitandaka kita education yitwereza abana kugira ngo education yabaterada kugira ngo twa promotinga education ingasho obwegese in the context of an African context okugamba ornyankore ugamba urukigo ugamba uruganda backwardness no rimi ni instruction no wasakushomesa physics no wasakushomesa ikindi cyo kwenda kushomesa umunsi umurimi urwo mwana rukwetegereza umurimi rukwetegereza so ni ntekateka the bottom line n'ikibazo cyabo ni colonialism kugira ngo ntekateka kumanga ihanganje ngambe cya patriotism kumanga ihangarire yitu ruboneye ibintu byitu ruboneye ebya science and technology ruboneye konka applied in the context ningashi umuyihanga yerusurumu ya Uganda ningasho ya muri nkore tukakunda ibintu byitu yuno mama abajungu beja yari yashabwe hati it's tourism nanka adventure umujungu ko yashabwe kimurenga konka kandi ishabwe kumenya n'ikintu takutwara mu n'ikintu cyamani oburu tukajimanyira kumanya ngo ikintu cy'amano habuje nyine umuceri kandi umuceri ukugura ngo no gwamana kuriya buhindi nibakireba nko kureba ibitoki so ukura ngo twakunda ibintu bite bya Africa twakunda ibintu bite bya Uganda twa promotinga twamangwe situ nukuru kandi basa kuba nunji itunguke kurugiro kweli ebeka mahanga agahero ninkafumuki emwe eyokunda munonga ninga quotation omuriebe byoshomero yoshanjire somewhere eka ekushemeza egaramo amana kambanze isheshongwe kinkunda esho kubanze cya to God be the glory obasa kuturabiramu ate kanyashasha mara to God be the glory great things he has done and was his son okay ejo nchiche shongoro chokunda kuchirayo nane charanga kantora na ruhanga hakantora na ndine karunjikona yanyekundira wenka yanyozya ho ebibi benunka amarayunta evanja yanjeriona okay turiyo ntwirira kuhendera konka tutakahendire nyenzire otugambira hizini ryo kwenzire kureka nyuma ko rwawarjero magaraga inseji mbwene cyabashomire beta legacy ninkwizina kirungi ryo kwenzire kureka nyuma bantu bagume bakwishira ngira ngo epita mwenu cyabatu kabashomire bajambo cyo barandika kituru cyawe cyo bari bonde biruka no kugira ngo ntashobya
wazirwo bw'atano na mwenda kandi wakozere cyona kikubasika kwenda ejo kubanza kukunda abantu abo yabe natubana nabo kugira ngo hashemeze hatungura abantu bahike ahigura kukira yabashangire kandi wabe ntakunda ikaye kandi arikweza ruhanga ikitirisa. Okay. Ebigambo byo byamuheru uri kuhabura bagomera ha program nabakureba area zone oba n'emyeto oba n'abanyamirimo oba mbwenu ubuhabuzi bwo rukuhereza abantu bagomera program tugendere. Ubuhabuzi mbwenu niyo muri shongoro ubona kiri umuzaburi konka buri kintu cyone kikubaho by accident tikubaho by accident ekikwija kubaho nyenkyakare omu maka gawe ukora kwija kubaho ori nyenkyakare ukora kwija kubaho ori omwaka okwija ekyo kwija kubaho nija kubeta ari accident. Ekyo kubanza ruhanga ruhanga atwinire plan konka ruhanga atwinire plan akatwereza capacity yo kusharamu ekyo kukora ati given time buri kanya kona ruhanga akakweza uburyo kugira ngo usharemu ekyo kukora ahawiro bwo kuburo kugira ngo for example turi aha ishaha zakaha ndaraha ninga garke kambara ninga shinje nkore njinde cyandakora so etwija kubaho nyencyakare nicyo wakorera izoba nuko wacu planning atwija kwa accident munyencyakare hatu waburiya aha nyencyakare turiyo umuje byasi nyencyakare noja kora umuje batenga ruhanga akatwereza uburyo yatwereza amagezi okusharamu echo kukora nk'abantu kandi kitukora hato nicyo kikwija kureta nyencyakare ukwerashe mbwera abantu na munonge myeto njimanyisa ngo okutwena munyencyakare ebe okukwena ngo abana bawe babe okukwena ngo umukazi wawe babe okukwena eka yawe ebe no kitandike rizoba no kipurane kutandika kuchikorera rizoba abanyankore n'abajyango kamwe nubwo muganda Roma tubana jombekire umuyizoba rumwe mpora ekasya umunyungo rwahiza mbwenu buri kintu cyona abashayina n'abajyango 1000 kilometers journey nitandika starts with the na one step mbwenu abantu emirundi mingi na munonge myeto umwe benango bahike China bataka kozita nanka ba step yo kubanza so ruhanga yo na tukora plan konka katwerezo buriyo yatwereza amagezi ukuturashirize plan zezo tikwija ko by accident let us plan aba emyeto na nabantu nangwa abandi abakutureba okuplanning okutwena ngo future yitu ebe Okay. planning okusamani mirakoze neza Yesu mirakoze z'abantu mirakoze abantu kuzikora mirakoze neza ruhanga neza Yesu nangwa ruhanga katugira ngo norya murya ebimuhendekire okusamani okupuraninga tukumanya ngo nyencyakare neja kubikorirwe ebitwakorera izoba. Ekya kabiri kihaga okundi ihanga ryaitu akuba nowakuza Sudani nowakuza America home is best. There is no other country tarawe hangeri indi iliyo kubasa kweta home owanyu mukali Uganda kandi hariyo umuka eri Uganda no responsibility yitu numwe mu gwitu w'abanya-Uganda kurango twaje kora yaba kurungi ngo kutugenda kwatinde turaza handi waza handi uja kurya impunji waza handi uja kurya expatriate konka Uganda ni witu Uganda is home tujikore tujiboneze aho witu ntabwo abana bitu. Ubwo turi kumanya ruhanga ubwo turi kumanya kunda abanya-Uganda kandi tukunda ihanga ryitu yabari mno
niwe bari hariya program aho niho twahenderera kandi ibigambo birungi nk'ibi biyahendera nabyo ningira ngo tinshimiye kubigarakamo so nashimira umunonge yo gumira ha program aho twatandikira n'egishaha program yerere bahindukire kandi umugenyi witu n'ugwe honorable Steven Tashobya akabaho member wa parliament wa Kajara kumariya terms 2 emyaka 10 ubwa hati na commissioner electoral commission so emiruma gikozire n'ebigambo birungi nabyo bitwereza so nimpamya kora wogumira ha program tuwaguma ngo kwabori otherwise nyowe and bet komujuni nanyine asafturia hebwa Gerard Katsabe na Prevence Kampura program reba hindukire nebirho burizo buri ya Sunday shahina ziciro ejegaruka mu rwa kabiri shaha mukaga gwihengo nimbendeze birungi byonka mukama bandindire reba hindugire yabaneye kushikibwaho Ibanda University niyo answer ekirizibwe aba National Council for Higher Education kandi bine intake eya May ahamwe na August